16. Exit festival počel z nastupom britanskej indie rock grupi Bastille kolo 22 hodiny na hlavnej bini. Potim na polnoci ušlidzel tradicijni ohnjomet, kotri bul uvertira za nastup britanski špivački Ellie Goulding. I dens arena mala dobrih vivodzačoh, ta posle polnoci na njih nastupil belgijsko-hrečeski DJ duo Dimitri Vegas i Like Mike, Solomon i popularni James Zabiela. Na Fusion bini publika uživala u grupoh Urban and Four i obojeni program. Vekšina za teraz zadovoljna s programu, a da jedni majú i konkretni žadanja. Z ohľadom na toto, že sme ani jeden exit neprepušťali, očekujeme, že toho roku bude veľa lepšie, jak prešlých. Očekujem, že by toho roku bolo zastúpené viacej nepoznatých umetníkov. Miše nas sam pred sceme dobre zabavic, dakus volontirac, ali najbardziej zabavic. Nješkaše na Exitu očekuje veljke číslo naštiviteljoh pre nastup poznatoho DJ-a Davida Getty, kotri nastupi posle polnoci na hlavnej bini. To bude jeho treci nastup na Exitu, za ktorý najavil, že bude najvekši spektakl u jeho karijeri. Direktni prenos koncertu Urban and Four možete provadziť na RTV1 na 2 hodin i 20 minuti.